si ini perangke abitung aphan nang tu nang coro lo nang letum aphan nang coba teng pe nang letum kewang apot nilutum jasimet pet pini perangke amai kiphan ang ko kalam theke lapu hello atumi nilutum APHLC party pen ambani phan longli pilong le lapen solar project aphan longle pek longle lapen sainik school aphan longle pek longle pu lai hui alam pen nilutum atumi protest pedu ponlo nilutum la so protest along pena ana song atum nang chira pang chitu dun lo la so puthak nilutum really dam det pen ani yang sama por BJP claim bang photum Ferangkia mai ingilo. Kalau so ferangkia mai kangi long bangke, latum bangke negatif alam loksi kaningje. Karbiang long arat akidu kisung ipo prajalam bangke latum engne depsi. Alang litum mithang jungjung aning kehang ason kacipa pleng dia fansi alang litum lam kaningje son si nilutum thekdam long lo. Lasi ilutum ka chini nangye bangke la halo la so puthak nilitum alang litum phan isipe nisi lamvoi kipi je phansi nilitum pini ferangke abang kanang tu kanang chopa ponno thegre set abang pha atum lapen gyani atum lam dulu pulu angte latum lam lin pimeji kupi se ki chok che la lin pame apisi latum lam do anta paklangji lapen lam ke paklang pen ratum aning ingsamji lapsona lam si gyani amun itum ke lam kaning jediti sita kahino dak amun etung langke emesena lam da kupuson si negatif pinchong si rat phan pamang hulong jima lason alam si latum ripo rat phan ke pamang huji lapson alam ning jepo ampara bangke rat phan pamang husi hala so kapamang hualong ali ke chu NG phansi kahino dak amu etungke lam ning jetiti lasona phan ingraji ben buke hypocrisy ko buku asi son hypocrisy atum lam kaniya bangke ratum chiri nangji latum athak lam kani ke doi edji sita arlo bangke atum kahino dak abhikara son silatum du arlenga salam theki puson athaki horpu holang ning arlo ke dan noksu bu lason abang pu tumpen itum chiri nangji atumi BJP spokesperson aki hai lai chening leng lapen salaver be aki hai tum junu dak alam kani yedo laso puthak sipini ni tum lamvoi ki pije phasil tum labang so pherang ke mai bang kana chopha panu BJP spokesperson lai chening leng aki hai alang li ning jelo karbiang long industry cabinet ajoinesi karbiang long ari soi jangatu angtan chongda damnang kok lu pusi alang litum ningjel lasi angtan kido atu phan aki sung pen kapi jogje phan itum industry binangi pusi alang li ningjel langdam pri ipul den mesen alam lagi sita kopi potsi itum karbi ang lo ari soi jang tum angtan chongdam angtan damnang kok lo kopi potsi lason ang cheplang gad lo halak ke thedunga question kopi potsi tum ari soi jang tum angtan chongdam damnang kok lo alaso ke thedunga question lo labangi pini karbiang lo alu 30 department do 30 department atum kopi lo ki claim ke la karbiang lo autonomous council ke itum asab su karbi tum han ka paching thuria phansi la baksu karbiang lo autonomous council ke nang pilo ke to phan la 30 department do lo ke kopi por lo la 30 department pen sakuri ki panon indat ke kopi por lo tum job atum create ke dat ke hala bang atum charju ning polo mithang phan la tum mithang ka tikku ga joine si ki claim ke dam ki chok che policy mesena policy ka pinchong thek da joine si pina posola ki duk isung itum chitong nang loke hala bangala tum chi dip joy itum langdam sina department isi longjong si ningkan isi pen bang koy bagari soy jang phan sakuri pi polo polo langte ningkan isi long
bang inquiry so jang isi department of pulong te ningkan isilong pulo te 30 department pulo te bang tharu throk ari so jang tum dak sakrilong popo anki ningkan phok pulong te bang suri ki thoman bak dak sakrilong lo kore takar beri so jang tum hala so policy bang people otum claim te hala ki industry ka videra joine le pini kar bi tum kisung gali itum athema itum kar bi tum la po an le a population ki ong o gali pini la po an itum kar bi ang lo ari so jang tum ki du kisung je tong nang re bang ke itum kar bi tum te inglo khe tum kilong nang ja sakuri dim bang ki che tu han pila pena po hala lo itum ki duk re na ki duk nang ra ke lapen itum inglo khe tum kilong nang ja kontraka kam do anta hak ki che ki bihan pila laso joine si itum du arep lo hala bang itum cuma thadam de hala bang la tuma thadam de nasi la industry ka bi pena pot si antan chongda dam nang rap lo puke la ke lam ki joy nona mat itum budam un la ke langdam sina dak nil tum ke thekdam long kar biang long autonomous council pen polisi akimi pincong ce ni tum ke thekdam long teng polo tang te ke paching thuri aphan sarkar pen ko ansi tangka nang kelema hala so tangka pen sikat ke pen sikain koi ke pelong je phan suri siben suri hini ke pelong je phan lak siben lak ni ke pelong je phan lapuson a policy bang tum pincong te se tamela tum ka pincong bang la sono sarkar banjong se lak thong kep nang le lo polong te sarkar banjong se kuti phon nang le lo polong te laso kuti pho tangka komentu se tum che thak long jima komentu se tum chulong jima laso tangka pen mentu si atum to en long si ahem ari chikim long jima hala se tum matha jo sita laso tangka pen itu atangka bangke kepe baji kepe long ji phan a source asu kepe bang ji phan hala so policy bangela tum deng pon pi bisarlam dak kar biang long isi ini example ni peklang po agriculture department do la agriculture department pen jongsi nola mukesh ambani phan kipi ji polong lelo ba solar project phan 18000 kipi ji polong lelo halai hui along lelo lak lak achiri ngon kipi bola tu mukesh ambani phan laha lak lak achiri along lelong jongsi phuriya the tiki det pen han tiki det pen ladak tangka bang bide jima karbiang long along leki ahor kiminai along le puke achura dak ebortom long laso advantage asam 2.0 aputa kachingwa huta ningji dak lo bang sarkar tum lang lo karbiang long along leki ahor do mesen lasi laso nepier pu abab ke dak ringji pu mathasi la dak ena pusi kachingwa pu ahok lo karbiang long along leki ahor do dak phuru the me bok bok me birik me kipi me bendi me kicho nang yasom an ke dak me itu ma phan agriculture pen jong si la du ka agriculture hi na pangchong ling pen kam claim pulu tang te dak itum tangka avide jima hala so tangka pen itum ri so jang tum phan itum job itum pinchong ne de jima un la ta claim un sita la son pini ki claim itum thekdam long le labendak agriculture ko department do inki ke pangring department do te pini ani agriculture department do lo sita inki ke pangring pen ko ala revenue ki wan pini tum thelong le are lam non ka duk ka la hajar along le along inkian e propen inki pa pangring pen la so inki homa damanta itum ningkan isong kuti tangka bangji la so tangka pen tum sakuri tum piun de jema ko people la hu lang claim with that da fishery department do karbiang long ke fishery ke tingya dima do pigla langdam pada non CM tulur mo hang aki hai afisari ke ni tum karjlo de ok pik go fisari do pik wala puna arling the tum an ka fisari do rebu no bhari fisari lason of fisari yo se fisari department kam claim lo polo dangte itum karbia tum dugjima itum dak ka duk kawen itum chiklo jolong ko anat atom ne dak alu da kinang puru the di lai han ka duk kinang itum chinilo lai hui hormu jong si tum karbiang lo autonomous council ben claim pa melo ponote ang tang kidam ji ke nanga masya bede ji non ke lai hui policy ki mesana policy ban ke claim klesi
long le ki jora policy si claim turo bisar lam dok lang ok ki jora a market non hello tung khotana do alu are dak market labang ko sonsi ke pam mesen jima ko sonsi dak local ri soi jang to mala dak dukan ke pedolong jima halaban claim tha hai la claim lo pole pina anri soi jang ke dak masi claim da ko atima anu tin mat amat le sakuri claim aning ke hangla pali sakuri claim to han claim ise our side thobi ponon business claim to ise our side thobi ponon ha contract claim to ise our side thobi ponon la pu thagre lo pote ko pi phang le tu ki duk lasin li tum ki puang tu bangke Karbiang Autonomous Council pen kimesin a policy piniar ni na dengon bidet pen posi itum ki dugre lapen Karbiang Autonomous ki jatu mat ame thamasi jisi karlo je council ben tum sakuri pi pono edet no pedor eden la sobena posi no ki industry pen tum hangnan kok lo posi tum gene gi lake Karbiang Autonomous Council team Karbiang tum failure do lake alang tum thang la so ang tang to karbi hondak ban lo polu kan te dak department do dak le kam chong dak nang ko phan se tung ga chingwa sta ambani phan ko mane adani phan long le pek nang ko phan le dak chingwa kali yong se ambani phan adani phan long le pek nang ko chingwa alo du ko na pek lang da company long le pek nang ko ja ke thar ke chingo ja ke thara ki hai kan je du ko na pek lang da abi hala so arni tum strongly oppose lo je ambani adani phan tum non mat long le pek nang ne lang itu non ke nang ke autonomous state long na lang autonomous state long lo ka phile itum company to anta itum mi thang pen le apar jap nang ko sigi lalu ini tulang mah la so ni school in pulo tan da khar da ko ke 100% job ke da local to masih di pangko akan admission ke 60% ke reservation ko plus da ke da local to mali long ko tan ke 50% ali to propose na da la sorkat pen liang thak bade nang than di be to pigi da di amu heta ni lige example na peklang lablo bogajan talasna thalo cement factory ki biuta karbi langpi hydro project ko thalo dak idung het dak la ka sam rifle la central la kanu dak no le pe ta so thalo pinier ni ko na le tum job ke lo dak ko siklang dak la si non ta la sakuri longji sakuri pipon pu alam kaning jike ratum sentiment ra thur pudra long le jor long le datna ka phire phansi rat a sentiment ka pedu kibya phansi la tum sakuri pipon pu alam kaning ji chok lake mo phi ke lake nengkan isi hini chonda do ka hi mene sa arji ke ding bang ke lake khara ke kichi tum si lake ing back het pol hop karo like bokajan isi vet bokajan so tiplang pol lalu alam ke nali kaju alam da lo di so alam ke agreement da dulu lo ke di agreement of 60% da admission da lo pen ke target forget pure di la puson da khak lo purute non la juntu la asam rifle long le ki pide di asam rifle long long le ki pide tamte hala so ki pia hut komani aphu ka ve pinamuni chi ki pimal charju nang ko le na ko komani aphu ka ma tha ke plane thi pinamuni chi ki pimal la charju dam nang ko po di komani aphu ke plane cha da bang si ki pilo le la tame pinia ni tum da kar bi tum sakuri klem thai long le मन आसाम राइफल के मानुन सिनिंकान इसिलों बाइंग कोई थोंके ब्लो बुई तुम टेक लोंग लेबो लासी इटिपसी इलितुम कचे तोंग दांग दे लपो के वांगी लांग बांग इलितुम ला पुसोन कॉर्पोरेट तो मुक तो हुक तो इंडस्ट्रियलिस्ट तुम फन बांग के डिम्प्लोंग चाक चिदे सी मिजी लाहन लो tapi last day silang kalau ke central kamu di kalau ke asam tin kalau ke si exam dulu ke entrance pi nahi lage lalu film dingo to non ke tum upload info mana ke pechan tanah sta lagi tum inglong so fan ke lagi abar saya bi lagi hadak market tak khuli pudi hasa market khuli ke dak karbi ke ngadi hadak ke do a paro ka so to mana market lagi do lang salam thangi pode